fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe for any adult for no makaba sonko enkoma obibia sedane da munya ebre eje ejetin samayede abasomo e wotuma GH fidie kase yi eso ekeskapa eni midi na se de munyim no aka enem yensa na nenan na chese yede ye kokromoti ekwakwa eyeye mpapa num adwuma aye se wo memedi eye wo mayi sumbu wo mayi se de wo mayi apini ayesie no eto ebetimi atwa na se wo mayi empunto betimi abem na eye asundue ensusu etimi abem na sa eye abatu yi ama eye ensensen bebre na efri emu aba na the same no wo eka say the Reverend Isaac Obusu bempa asan aka ne ho bi wa ma ne ho mene so na we de eye de Nyankopon yi e de ache no hu ne se a we de ankoye amfa ma no enya de se nani age kra e wo de wo hu afa eye abatu yi ehu na ye papa e de ne nsem no etu eye edwan na wo kire mu a ye candles be asuso ama chese enwoma bebre ekoso ewo eye ewiemu ni eho enko ne bananyami eda na di ede ekire no de wote eye asiesan so ye huhumu adwuma na de nyame aka no no wonim na wohunu eye eho esunsanso nanso de Ghana for ekan na for more for na Ghana for enhwe na won mfa empaibo ene fasting entai eye eche na ye papa ede eye nensem no etu eye ejan say and I will cannot say God gave me the understanding of the vision. I will not say anything about the meaning of the revelation, but I will give the message to the right soul so that they can work on it. So all those who have been shouting #4more4nana should strengthen their daily prayers and fasting from 6 a.m. to 6 p.m. else it will end in tears for Nana Abdul. We ending in summer what day to a year age na abusian for no crumple answer wow say a BMO a bit me abeya what's a mede ama a year man penny was so aka say I da around a year 37 PM no no nyame ebie nani e ma ne hunu ye se eye mampanyi his excellency na nada kwakufuado chese wonom e na yedi no asi eye akonya no esom san se eye enwama ekoso eni aduma pa waye no still na nyame edi no edi eye ehene na sei ene no so wode ne nsem no etu eye edwam. I don't know those pastors predicting victory for John Dramani Mahama, but I'm sorry to say it is impossible for John Dramani Mahama to win the election. John Mahama was standing in darkness at exactly 3:07 p.m. this Wednesday. I went to pray for someone and God opened my eyes to see this revelation. We ene someone wodi etu eye ejase Yakupon ebie eye nani ema no ehunu yem. Na wo wie no oto aso ebiem sem. It is clear signal indicating that Nana Dankwa Akufo-Addo has already won the election. The skies has been shaped like Ghana map, and I saw a big seed in the cloud. The seed was a special one. Nana Dankwa Akufo-Addo was occupying the seat in the flag with a crown, and I saw 4 angels holding sword around him. Wait any a year there was so a year eto a watch say a year ye mampenyi Nana Dankwa Akufo-Addo no and na wo befa a year akonya no na ebiem na wo san edi etwa to no same. But Ghanaians should go out and vote. They should not be complacent because of my prophecy. Just ask yourself who God has chosen for Ghana. We any a biom so de eka na ye hwe eye nsem mienu odi atu ejeya
eno na maga na fo dwe ho a wo monte asese ede na papa yi kan wo se wa hu da ye na se nya me bibi so a cho candles ne ho kro ne ba na afei wo se an wo mo shelter for na wo mo strengthen ye wo mo animu ana se wo mo pipe mu enye den from 6 a.m. to 6 p.m. mo fa enye prayers and fasting na ye nkunu dia botu no emfa emma na na adro nya sa ebe endi in tears e dia ma na na adro na afei wa ubi nwasa kase abatuo no mampanyia na efa na nyame ebie wani won se nkunimdi abote won se Ghana ya shepi bibi in a Ghana map form aje se ye mampanyi na nadoda kwa kufodo wono na wote that big seat no so aje se abofo 9 etwe ne wo hye wo mkuta encanted na den ya na wo pache dodo na susu se baby ye papa ase wo contradicting ne hu bi say ense no so wo kan ensisi so ense no so wo mu ni ti emfa ehu ne kom na abusia ye besi ye musa se about wo hu kom hye by force about wo hu ediye ehun hia se da ne da ye de bebeto abonti ana because obeba be kan we na abakwa akobọ mpa ye na bia nipa ne ye ni suban asesa na enu ti amanya nkopon yi na ni da free nipa so na wode na ni akire obi foforo so na enu so waba na wabeka se nipa na ye se wa ye se enti nya mesi wa ye se na later on na nipa na saba na wasa be ka se nipa na se wasa atene ewo nyame anim ti nyame ase de nani aba ne ho so na ase akwakwa ye se na da bi akoye se ase de nyankopon wo hu de wo chusu ene ehun enkro ne ba enti ye pese ye hu se ehun ya se asofo no omo edru abatuo afia anase edru abatuo bra ehun ya se wo mo de nkomhye eba ebebeto abonten na se ehun ya de nti na ma na ehun de ehia na ehun ya so adenti na eni kwan se wo mo de eba because do ne so se wo mo de ba eboa ema wo mo gidie ekọ eso hunu se nipa wo de ne wura ahye no mu wonye nipa obeye basabasa ebinum nso se da bi ehun enya because of sem eba no we de ne de eba na different one so de ne de eba enti wo mu hunu se de okoto abama no anase nya anase nya me eni ewo nipa no anase nya me eni nipa no wote papa ne nsem yi ha den na won so ubetimi aka ede afon fabra tuma GH comment section na ebi like videos na share all the social media platform so follow your IG page na Twitter page tuma GH _ Facebook too much GH meeting ede ekya sikapa that's it there was an issue. The major prophet kum chacha on se me catch was say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura